에베소서 1장 찾겠습니다. Ефес 1-ээс харъя. 1장 12절 함께 읽겠습니다. 1-12-ыг хамт уншийе. Ингэснээр Христэд анх түрүүнд найдсан бид түүний алдрын магтаалын төлөө байх юм. 우리가 구원받은 이유를 아주 명확하게 기록해 놓고 있잖아요. За тэгэхээр бид бүхний аврагдсан шалтгааныг маш тод энд бичсэн. 우리의 삶을 통해서 하나님의 은혜와 영광이 나타나게 하시는 겁니다. Бидний амьдралаар Бурхны нэгүсэл болон алдар харагдахын тулд. 그래서 구원받은 사람은 자신의 자랑이 아니라 하나님을 자랑하며 살아가는 겁니다. Тэгэхээр аврагдсан хүн өөрөөрөө сайрахдаг биш Бурхнаар сайрхаж бахархаж амьдардаг. 그리고 2장 10절에는 Тэгээд 2-ын 10 дээр 우리는 그의 만드신 바라 бид түүний дотор бүтээгцэн 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 그랬습니다. бид сайн үлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн түүний 우리는 бүтээг. 선한 일을 해서 구원을 받는 것이 아니라 Бид сайныг үйлдсэн болохоор аврагдсан хэрэг биш. 구원을 받았기 때문에 선한 일을 행하는 거라는 겁니다. Бид аврагдсан учраас сайныг үйлддэг гэдгийг хэлж байгаа. 그래서 서로 사랑하고 Тиймээс нэг нэгний 서로 хайрлаж 섬기면서 бие биедээ үйлчилж 정직하게 살아가는 거예요. зөв шударгаар амьдардаг. 그러므로 우리 주변에 이뤄진 영혼들에게 빛된 삶을 비추는 것이고 Ингэснээр бид бүхэн эргэн тойрондох хүмүүстэй гэрэлтэй амьдралыг харуулдаг. 많은 영혼들을 주님의 품으로 돌아오게 하는 일을 행하는 겁니다. Олон хүмүүсийг эзний тэвэрт эргүүлдэг. Тийм амьдралаар амьдардаг. 그래서 디도서 2장 14절에 이렇게 말씀하시잖아요. Тиймээс Тит 2-ын 14 дээр ийм үг байгаа. 함께 읽겠습니다. 2-ын 14-ыг хамт уншийе. Тэр өөрийгөө бидний төлөө өгсөн нь биднийг аливаа ёс бус явдлаас зойлон сайн үйлсэд зүтгэгч тусгай ард түмэн болгон өөртөө зэвэршүүлэхийн тулд ажээ. 네. 예수님은 우리를 죄에서 건져내셨을 뿐만 아니라 Тэгэхээр Есүс зөвхөн бидний гим нүглээс авраад зогсоогүй. 죄를 떠나서 깨끗하게 하고 거룩한 삶을 살게 하려고 Гим нүглээс салж цэвэр байж ариун амьдралаар амьдраасаа гэсэндэ 자신을 직접 내어주셨다고 말씀하시잖아요. өөрийгөө тушаасан гэдгийг энд хэлж байгаа. 구원은요 신분만 바뀌는 것이 아니라 Тэгэхээр зөвхөн миний статус байр суурил солигдож байгаа хэрэг биш байна. 삶의 방향도 바뀌는 겁니다. Миний амьдралын зүг чиг хүртэл солигдож байгаа гэж. 우리의 삶의 방향이 바뀌어야 되는 거예요. Бидний амьдралын чиглэл өөрчлөгдөх ёстой. 우리가 구원받기 전에는 Бид аврагдахын өмнө 우리의 모든 것이 세상으로 향해 있었습니다. бидний бүх зүйл ерөөсөө ертөнцид төвлөрч байсан. 세상에서 잘 되는 것이 최고인 줄 알았습니다. Энэ ертөнц дээр л сайн сайхан явахыг хамгийн дээд гэж бодож 육신의 байсан. 즐거움이 가장 큰 기쁨이라고 생각했습니다. Энэ махбодын баяр хөөргийг л хамгийн том баяр хөөр гэж бодож байсан. 그래서 자기를 즐겁게 하려고 Тиймээс өөрийгөө баясгах гэж 술도 먹고 세상 쾌락을 즐겼잖아요. арх жууж энэ ертөнцийн зугаа цэнгэлийн хойноос явж исэн. 근데 그것이 나에게 참된 기쁨을 주는 것이 아니었잖아요. Гэтэл эдгээр зүйл надад жинхэнэ баяр хөөргийг өгөөгүй шүү дээ. 세상에서 명예를 쌓으려고 해봤습니다. Энэ дэлхий дээр би нэр хүндтэй болох гэж 거기서 хичээсэн. 기쁨을 누리지 못했잖아요. Тэндээс би баяр хөөргийг эдлээгүй шүү дээ. 세상 돈으로 한번 사보려고 했습니다. Энэ дэлхий дээр би мөнгөтэй болох гэж амьдрсан. 근데 돈은 잠깐 나를 기쁘게 하는 것이지 그 돈이 나에게 참된 기쁨을 주는 것이 아니었잖아요. Гэтэл мөнгө төгрөг гэдэг чинь надад түр зуурын баяр хөөргийг л өгдөг болохоос биш надад жинхэнэ баяр хөөргийг өгдөг зүйл биш байсан. 우리가 예수님을 만났을 때 Бид Есүстэй уулзахад 정말 참된 기쁨을 누렸잖아요. жинхэнэ баяр хөөргийг олж авсан. 우리에게 영원한 생명을 주셨잖아요. Бидэнд мөнх амийг өгсөн шүү дээ. 천국의 소망을 주셨잖아요. Деваажинд очих найдварыг өгсөн. 하나님의 자녀로 우리의 신분을 바꿔 주셨습니다. Бурхны хүүхэд болгож бидний байр суурийг сольсон. 그런데 Гэтэл 우리는요. бид 삶의 방향이 바뀌어야 되는 거예요. бидний амьдралын чиглэл бас өөрчлөгдөх ёстой. 하나님은 예수님을 통해 우리에게 모든 걸 해주셨는데 Бурхан Есүсээр дамжуулан бүх зүйлийг хийж өгсөн байхад 우리가 아직도 삶의 방향이 세상으로 향해 있다라면 одоо хүртэл бидний амьдрал энэ ертөнц рүү чиглэсэн байвал 이건 잘못됐다라는 거예요. тэр бол буруу зүйл. 베드로전서 2장 1-р 2장 9절 함께 읽겠습니다. 2-ын 9-ыг хамт уншийе. Харин та нар сонгогдсон угсаа хаан тахилч ариун үндэстэн Бурхны эзэмшлийн ард түмэн юм. Ингэснээр харанхуйгаас та нарыг өөрийн гайхамшигт гэрэл рүү дуудсан түүний хүчрхэг үйлдэлийг та нар тунхаглах юм. 하나님께서 우리를 어둠에서 불러내셨습니다. Бурхан биднийг харанхуйгаас дуудсан. 예. 그리고 예수님의 놀라운 빛으로 인도하신 목적을 여기 기록하고 있잖아요. Тэгээд Есүсийн тэр гайхамшигт гэрэл рүү дуудсан зорилгоо энд хэлсэн байгаа. 우리를 왜 구원하셨느냐? Биднийг яагаад аварсан 왜 бэ? 어둠에서 불러내서 빛단 가운데로 들어가게 하셨느냐? Яагаад харанхуйгаас дуудаж гэрэл рүү биднийг оруулсан бэ? 하나님의 은혜와 구원을 세상에 전하게 하기 위함이다. Бурхны нэгүсэл болон авралыг энэ ертөнцид тунхаглуулахын тулд 그 목적을 분명히 기록하고 있잖아요. тэр зорилгыг энд тодорхой бичсэн байна. 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라.
Тэгэхээр түүний хүчрхэг үйлдэлийг та нар 그 тунхаглах 아름다운 юм 덕이 ба. 뭡니까? Энэ хүчрхэг үйлдэл гэдэг нь юу вэ? 복음이잖아요. Сайн мэдээ. 예? 하나님의 그 은혜와 사랑을 세상 모든 사람에게 전하기 위함이라는 겁니다. Бурхны нэгүсэл болон хайрыг энэ дэлхийн бүх хүнд хүргэхийн тулд байна.